State Coordination Committee of Coal Worker, Miners, Exporter, Transportation and Dealer Forum hak arterik umjelio lalaj banyak kendu yo menteri rang ba kancela okondap ke sangma haying sa jong u wan pin sango ye kajing a jeng mut jongki halor ka jingti du yong hak jela kanlong kabala manti kumbalong hak snem bladap ya ki lat patai kubur ki yang media ni skore ban ai kore yo si songo ipibar bila wan what report belum kodo kani ka jingkot jungi mentang ski bani kendu iklat patai kubur kolong ba mentang ski ka arpo arteri ujulio arajar arfunrio ngile kendu yo kredo jongka state chief minister Mr. Conrad Sangma ya kajeng kendu jungi kolong ba dangshan ngila book application bagi kuah appointment bagi keren roki kam bede duyung te iskontona ba nakaliang chief minister ula simkia ini kakam buat ulakot lawer ngi menegaski ba hagani ka jingya kendu jungi chief minister kalong ba ladon ru u advocate general naga law department antara ladon ki official jangka mining and geology ladon ru ki nong hikmat paiba ki bakentu bikong Santa Mary Shila di ba Kerman Shila dan Gabriel Walang ki baya danlang ataga por mi kenduk siam ka por mi kendu mena kelong khatwe bije hangte ha ying jung official resident jung chief minister ni semua chief minister ubala skap yaga jingnam jingi hakba ngia persang manwat la dolti kumno biang biyo play yagar kom ti duyong bakar kom ti duyong haga jing persang manwat ngi menta kalong ba kalong kat kum kecuk menta haga ba ki nongki duyong kinem kamariang lo kanem kalong lang borole unde shilia. We are very grateful to the honorable chief minister who's been so kind enough and today 22nd June 2026 being a holiday he still find time to meet us. In the meeting with the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, Mas Kewhalang was also present, and then 3 legislators comprising Kong Mary, Santa Mary Shila, Bak Gabriel Walang, and Bak Kerman Shila also was present. And the official from the DMR. Our sole objective of meeting the Honorable Chief Minister is that we intend to urge upon the government that kindly take the initiative. How do we resume coal mining? Resume coal mining, we would like to emphasize that it should be as per the latest norms and guidelines, where not only the miners will be benefited, but equally important also will be given to the environment. And at the same time, if this thing work out and materialize, then the state government also will gain revenue. Tiagani ka meeting jungi, kami kando menta, kani ka state coordination committee, jongki nong kai duyong, nong kai duyong, inong shalan duyong. Ni don lang hagalama abi khat ka state coordination committee of coal miners, dealers and exporter association. Hangni inong ki dokot jungi na po East Jaintia Hills, West Jaintia Hills, Southwest Khas Hills, West Khas Hills, bat na po Garo. Kini ki polok na Garo ro, kin sakran lang, api menta, tanggit kran na ka Garo. Ba, krang ba ki polok Garo, ki ba pwet media, nang te po Garo yasu, kini yung bising sutu, ba kiri ki dan menta lang. Tani ka por, ngidang way rongba jenging ne, Dr. Nong Tulu, urang dokot jeng ka Jaintia Coal Miner Association, kuju por ulang advice jengki, unkam binia, palamprang yang jeng temu jeng dia jeng kendu jengi bapi kilat patai kubur. Box for small scientific underground coal mining. Te kaji pekrak jengi yang ni ki baru ki point ki bayade bat ka environment. Namar ba ka kaladon kaji ong udewyong ulah pli hajar kar kendai tamba onsya banti ladang ibut ya ki kendon kat kung ki jongga. Ai jongga sarkar India bat ka sarkar jelah. Hooj ni kubur ya kata bat ni pediang ya kata Andre haden bengi la pensiong nong rim naki
jinglong jingman jong deu yong bat ka jinglong jingman jong ka gom bat khan deu bat ka jinglong jingman jong ki nong ti deu yong ngila kerpat ya ka sarkar ila bu ya nega proposal ha kata kadur ba ngin yada ya ka mariam ngin yada ya ki nong tre ngin yada ya ki no ki jing bomdon jingdu nong ya ka jela singu ha ban sha angi ban ti deu yong halor jong ka nega nong ring te halor jong kata ka sarkar kalau bahkan yit dunia ya kan ni ban insert ban thep ya ki ain ki kendon kat kum ke jingdon kam jong ke jingkren jong ni namar mene ni chu ai be jena namar ngim de export jong ka ain ting isu thok untuk in general to ki mensua ka po do mensua ka galang government ka sa government ko ba di bandar si spa hektar na bakla kita nakatakan scientific mining bulan kita bahaya di spa Hak kecing ide baik open cast mining katu kubala beliau araja ratusan kadon kecing ong bacis pak hektar kalau minimum requirement kat kum ka sarkar jela sarkar India andre hak ne kecing dawa jami bade kumanga ong yapi kinong bat kendeu ka kendeu ku barit nang ta bade kinong ti deu yong ru mde kita ki balong ki bari uspa de hang ne gi tho ka jakati deu yong kam de ban palat ya ka san hektar te ya kan ke jingkren jong iru i kadon ke jingkermen mo kadon ke jingkermen baka kita ki bayadon lang hantaru ki ko burlam bahwa nam tak ni namar ka jingang not jong imde ya ka open cast mining kade ya ka underground mining to less than 5 ka jingduna ka baduna san hektar kade ka jaka ka bala biang yang i kinong ti do yong ban klong yo do yong lada he pala dikataru kalong kamlong namar ni hapti bon teligi kijaka ki banti ban klong ya doyo kini suatu bahasa ke MMDR akan reflect di kata ini proposal zoning dan kam ba jing trailang juki ai ka state ba sendo government tingila smutunat mene ban so ngi rimyang situr tu chimnesa ubong ye ki ai ki badai po jela kin kit khia sarkar jela ba ki badai bat ka an kam ya pai pat chak sarkar kimi kin sebut din balik gudan kam to dan chu jigli arja khasa kajing khang jongka national green tribunal yo doyong arajar khat kunai khat ple tapi kan lu arajar khasa adu arpun reum ta kalong kharat snak ti ka sarkaru nimla wachu ong ba tambangi dawa mangi le no menta kan simi ko podka ba bangi himiti baikan ni kanam dei su kumbare ki por ki barle amangi sutra uni chimista ubamenta ukran chai bai kini ni kiching kichungi yele kat pokloy la ndai su de ki snap kumalong ki por barle te ban ong ya ka di initiative ha ba ula initiative ru ya ka kam kabiri ban le budut bat mane hakmat jongi namar mane ndai tang ya kandu chimista ni ai ru ya ka memorandum so bat halor kata haru ula tha ya ka department ka bari pek ingani mining and geology ban le no itun kam budut kumala ekran dr nongtru bahwa tu advocate general ru rasim khia ini nakam ba uru pai ki an ki ba long ki ba de sarkar jala pari ba de sarkar kimi kanang ba kane kar kom persang ji ban yo ban ti beng du karlong pro kat bala jadi begini hak yang bakal mentah kayak beda MMDR ini ki open cast mining ni gino yes haga jing ide bat ka MMDR ni claim ya kren namar ba indirectly bade ni ong bet bangi don kam bandon ka special legal framework for small scientific underground coal mining andre kita ki jinit kinat namar ngimde ki riwain ki jinit ki jinat ka sarkar kala don ki bru ki export kan sa yele katbala ban sol ya kata ka issue te ka jingan nut jengi bandon ke nega ain na menta jengi banti do yo pi kumban shu ban rahma